Pozdrav, ovdje je Vivid Cinema i želimo vam sve najbolje za 2013. godinu i puno uspjeha i to je to. Pozdrav! Pozdrav za sve, ja sam Motherfucker i želim da vam kažem sretna nova 2013. godina vama i vašim porodicama i da je ljepše proživite nego 2012. godinu, da vam se bolje stvari desi nego u 2012. godini. Mi želimo da čestitamo svima koji gledate na novu godinu i tako to. Ja sam Johnny i hvala što gledate i moje klipove da se zahvalimo jedno preko novogodišnjih stvari i to sve i ćao. Bye. Pozdrav svima, ja sam jedan od autora Cinemanije, želim da vam čestitam svima sretnu novu godinu i da vam poželim sve najljepše u novoj 2013. Evo ovako, ja sam Luka Perić, bavim se vođenjem ovog vloga, tako da kažem, Luka Storiza, možda to nije vlog, ali nema veze. Htio bih svima da kažem i da poželim srećnu novu 2013. godinu, da provedu taj praznik sa svojim najbližima i da im bude ova godina još bolja nego prethodna i da im se ostvare sve želje. Toliko od mene, veliki pozdrav za sve. Bog svima, znači želim vam sve najbolje u ovoj godini što je započela i malo kasnimo sa ovim videom zbog toga što sam čekao da mi svi pošalju svoje videe i trebalo ih još slati, ali ne da mi se više čekati pošto onda bi zašlo najvjerojatnije na ljeto. Da, uglavnom, eto, sve najbolje vam želim i ja i subscribe-ajte me i subscribe-ajte sve ove prije youtubere što su vam poželili sve najbolje i vidimo se u sljedećem videu. Ćao!